omukoro gwo kusibira timwezgwa bahari National Council of Sports Lugogo kandi gwakurwa Reverend Canon Dr. Duncan Zumugumya ori commissioner w'Emizaano owakwase bendera ba captain ba timu obwe bashagatirwe chairman wa National Council of Sports Ambrose Tashobya, General Secretary Bernard Ogwal, abakuru kurwo mu kitongole cy'Obwegyese n'Emizaano, abazana 52 hamwe n'abakuru b'amashomero agarumu Chuburi, Seroma, Mbogo Schools, hamwe na Rubaga Girls, ezikuza kwayana Emizaano, table tennis, badminton, tennis, swimming, basketball, eyabashatu hamwe no kwirukanga. Abantu bahabura ngo bagende n'umutima gw'ihanga, bakunde ihanga ryabo, bataburirayo nkabuturira ngo bagende bagire Emizaano bundu baburirayo kandi bagire imico mirungi, aha kuba bagire imico mirungi bakesiga ruhanga bakakora namani nibija kwija n'obusimbuzi nibata ebendera ya Uganda ahiguru. Ko kutambura wazo mu nsezine nkezo noja kweshanga okushanga yo abantu abatakahuriraga n'ihanga ryawe na Uganda batakujima nkihanga bakumanga Uganda bote buri bamanyafrika nkihanga so abara banze kureba barashangeyo umuntu kumanya umuntu okurwo mu Uganda omuntu gukubanza ncenda nabandi be interacting abo ninga abana bakwatagana no ba relating nabo bamanye nti abantu abanya Uganda n'abantu barunji n'abantu binemico. Ebyo bikiriyaho timu ya Kabale singira champangwa goro mu Kagari 5 omukangure mpaka za tuwimbise kapu emvumuro ezibeze tebekanisibwe omuri Isingiro. Yaashaba chikuni yatekayo kusakadeo kadeo yaashaba shumaza yaashaba kadeo yaoke yatekayo sote na kudokia wakati bikora mwana ngara kona ya maboya kona ya empakezi beresebekanisiwa cha Rwankakiri omuri Rugaga bukango muri Isingiro n'egeno cyo kwera Ensinganto mu minyeto yatekayo okusanga Obwegyese nabikora bonasanga bana chikuni zaberwe abintu bibi omwaba abasigaza abana bisho batoko kubareko mbyaro bazakuteka tekenjayi enjaga ngweno babo papa sin life ekikubasa kubasisha wene just n'entand chiroti zakumezamu ompira ya tumwimse jiri yasemvu mwire kumizemo mpaka abasinguzi bahirwe bicyonke birimo ente ekikopo n'emidari.